дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи муъминобод дар деҳаи ҳанатароши ноҳия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12-ро мавриди истифода доданд. Бинои иловагии таълимӣ барои 1500 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида аз 2 ошёна ва таҳхона иборат мебошад. Иншоот дорои 24 синфхона аст ки дар онҳо барои илмомӯзии хонандагон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Аз ҷумла дар синфхонаҳо дар баробари дарсҳои амалӣ ҳамчунин бо истифода аз аёниятҳои таълимӣ ба хотири сайқал додани дониши хонандагон дарсҳои назариявӣ гузаронида мешавад. Хусусан ҷиҳати омӯзиши фанҳои дақиқ дар бинои нави таълимгоҳ синфхонаҳои алоҳидаи химия, биология, геометрия, физика ва ҷуғрофия ташкил гардааст ки дар амалия низ толибилмон таҷриба ва омӯзиш мегузаронанд. Омӯзиши нозукиҳои кор бо компютер ва малакаи истифодабарии таҷҳизоти муосир дар синфхонаи алоҳидаи таълимӣ ки он бо хати баландсурати интернет пайваст мебошад роҳандозӣ гардидааст. Чунин имконот дар оянда ба сифати таълиму тарбия таъсири нек расонида ба мустаҳкам гардидани савияи дониши хонандагон мусоидат хоҳад кард. дуруд бар пешвои муаззами миллат. ман шарифзода Шаҳром хонандаи синфи даи ҳамин муассиса мебошам. муҳтарам ҷаноби олӣ, ман дар озмунҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман илм фуруғи маърифат библиомарафон ва инчунин дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст то даври вилоятӣ ҷои аввалро ишғол намуда ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат ёфтам. муҳтарам ҷаноби олӣ, агар иҷозат бошад ман ҳамчун як навраси эҷодкор шеъри эҷод намудаи худро баҳратон қироат намоям. тоҷикистон сарзамини қаҳрамонон асту ҳаст, сарзамини тоҷикони тоҷдорон асту ҳаст. хишти марзу буми ӯ аз хишти ҷони мо буд, обу хоки хишти ӯ аз ҷумла армон асту ҳаст. орифонаш аз баландиҳои кӯҳи саркашанд, кишвари ман зодгоҳи шермардон асту ҳаст. тоҷикистон сарзамини камзамини бехазон, ҳадя баҳри тоҷикон аз моли яздон асту ҳаст. зебо ватанам кӯча ва қишлоқ дорад, ҳам подараҳу пода ва айлоқ дорад. як бор сафар кун ту ба ин деҳаи ман, ҳамшир қуруту дуғу қаймоқ дорад. ҳамчунин аз худкунии забонҳои хориҷӣ ки вориди барномаҳои таълимиянд дар синфхонаҳои алоҳидаи муҷаҳҳаз гузаронида мешавад. дар ин баробар бинои мазкур дорои синфхонаи алоҳидаи таълими меҳнат барои духтарон ва писарон аст. роҳравоҳои барҳаво ва сани дохили бинои иловагии таълимӣ мувофиқи талабот бо шиёру навиштаҷот, аксу гуфтаҳои шоирону нависандагон ва қаҳрамонҳои миллӣ зебооро дода шудааст. باز یک درگاهی معرفت برای ما نسل نورسی زمان کشوده گردید. من سرول منتداری خود را به سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما چون یک مکتب نو و زمانوی را با تمام تجهیزات ضروری و استفاده قرار دادند. ما خوانندگان را میباید که دانش و مهارت های خود را صیقل دهیم و بهتر و خوبتر تحصیل نماییم. барои таъмини ҳарорати мутаъдили дохили синфхонаҳо дар назди муассиса системаи алоҳидаи мутамарказонидашдаи гармидеҳӣ бунёд ёфтааст. дар маҷмӯъ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 дар масоҳати 1,8 гектар замин бунёд ёфта, намои берунаи он бо сабку услуби баланди меъморӣ зебу зиннат дода шудааст. сани таълимгоҳ ба пуррагӣ сафолакпӯш гардида, дар сани он гулҳои ороишӣ рангоранг шинонида шудааст. барои истироҳати омӯзгорону хонандагон дар сани бинои иловагии муассисаи таълимӣ низ шаскадаҳои замонавӣ сохта шуд. ما نسل نورست مینه‌داری خود را به پیشوای ملت بیان می‌سازیم و جواباً به غمخواری بنظیر پیشوای ملت در ساحه علم و معارف ما جانبداری نموده تا در آینده نامبردار وطن محبوبمان باشیم. علاوه بر این سیاست دوربینانه پیشوای ملت را پیوسته دستگیری می‌نماییم و بهر گلگل شکوفه وطن جان و جانمان کمری همت می‌بندیم. بنیاد بینای ایلوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 در دهات دهبلند مشکلات طالب علمان دهه‌های فیض‌آباد، حن‌تراش و دوشنبه را با پررگی حل نمود.
فرمود. زیرا بینای قبلی این مؤسسه که سال 1972 ساخته شده است امکانیت قانع‌سازی طلبات افزاینده اهالی منطقه مذکور را با جای نشست ندارد. انشاءات مذکور از جانب راهبر شرکت فیروز محمد انشاءات فرهاد کریمов که ختم کرده همین تعلیمگاه است بنیاد کرده شد. اقدام صاحبکار به بهشوی صفت تعلیم و تربیت کودکان و نورسان و فراهم آوردن امکانیت مساعد برای درس آموزی آنها باعث گردید. باید قید کرد که قبلا نیز با سهم این صاحبکار راه دهه هنرتراش اسفالت‌پوش گردیده، همچنین در دهه میدانچه معاصر ورزشی، میدان بازی برای کودکان، خط آبی آشامیدنی بنیاد کرده شد. در جواب با دستگیری و توجه پیشوای معظم ملت نسبت به صاحبکاران وطنی ما تصمیم گرفتیم که در زادگاه خود بینای ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 را بنیاد نماییم. قامت افراختن این انشاءات با مسئله نارسایی جای نشست در مؤسسه مذکور نقطه گذاشت. همچنین شرط و شرایط و امکانیت‌های تحصیلی را برای خوانندگان باز هم بهتر نمود. زیرا در اینجا برای طالب علمان شرایط ضروری از قبیل صنفخانه‌های برهوا، حجره‌های زمانوی کاری برای آموزگاران، لابراتوری فنی بنیاد گردیده، همچنین مؤسسه دارای سیستم متمرکزانیده شده گرمیدهی میباشد. من بعد نیز در پرتو سیاست‌های بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هدف داریم که چنین عمل‌های سازندگی را ادامه دهیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اقدام‌های بنیادکارانه صاحبکاران وطنی را شایسته تحسین و دستگیری نامیده به مسئولین برای دستگیری کردن چنین تشبس‌های سازندگی دستورهای مشخص دادند. همچنین با استفاده از شرایط‌های مساعد فراهم گردیده بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت کودکان و نورسان ضرور شماریده شد.